ama sapenin hichika video hin via viewers ho zo se na bon chawin ka hin lemwin na bon chawin ni khopa boina neu cha cha ho akinei je in video dei bang ta in ni si na hung kyap lu thei pon hi zong la ina ki het them dio hin tin dunia hin request am dung chu in the exorcism of Emily Rose ki ti Thusim in a say dio hin mundang danga chuta le channel dang dang ho azong ina za kha saw ina mu kha saw ai lo zong le ina vet kha saw hi din zong ka king chai hi zong le tunia hi avela a chai na chan anave a na ngai ki din zong ikitim kin na he nang hon zong nei ki tho pinawa nei ngai lu jalwa ka video ho nei na vet pi zu a hin tunia hin nang ho request khat ka hin bolding chu nang ho dia thilpha ka bol na zong a hin hi ji a chu he chi Thusim hi ina sei ki dio hi request dang dang zong om saw sabin hi zong le hi cho zo siong cha ban bana ina sei dio hi in lungning ta ai na nga diwin ikitimu na he tu chan ka video a hin vet pi jing zo se chunga ka ki pa na ka hin phok in ka channel hin via subscribe bol nai lo hon lungsit te in subscribe ne hin bol pa pi un lang Thusim ngai ta ta phat phat cha a namu jing theina dingin notification bell jong ula ne hin koi pi divin ka hin timin ka hin thum masa na he tu hin Thusim chon sei taw te hichi the exorcism of Emily Rose hi ivet te diu jong gin cha na hin a hi le hichi a kon gel thei khat cho hichi Emily Rose ki tinu chunga he Thilha lu ta be hedem ti hi hichi he do theina dinga cho tunia hi Emily Rose hin khu Thusim ta ta in a say diu hi the exorcism of Emily Rose ki ti hichi flima Emily Rose amin ta he Annelies Mitchell akitin hi Annelies Mitchell hi 1952 in Bavaria giti khopi Germany gama anaping in hi Annelies de in sung hi Catholic ho a ahivin amo hin doile kaw Thilha sanga ti ho jong hi ta san na lin ta ne na hi Annelies hi aneu la in ki pa ta le lungdon lunggim he phalo in hin kho na mangin hi a hin lawang sin ta in 1968 kuma kon hin acham cham in het lo ka in alhuji in dammona a hin nei pan ta na hi hiji chon anu le pan hospital a vet sa dingin anapui honi na hi hospital a doctor pa chon Annelies nat na hi eclipse ti cho thu lang nat na hi ati ji chun psychiatrist hospital khara apui pai ki ta we na hi ti chun hi chi psychiatrist hospital a aum sung chun a thu nat na chu ahung kho se che in a chan hole a ham a pau dan ho ki san ahung ki khial hel ta na hi ji chun doctor pan anti convulsion ki ti lo chang hi ani asai na hi chi lo chang ani a kon chun Annelies chun Thilha ho mai so tabang lim lemel a hin mujing ta na hi chi ho chun e sugi cha in e sugi cha ji ve tin doctor pa comment a sei na hi a hin la doctor pan chi athil mu ho chu a hlu na na kon amo gel dan en angai ton ima gel thu pi in anei pun a hi ji chun hlu langa na ho dam doi phabek ani asa be na hi a hin la lo chu za na ni awang in chutia Thilha amu ji ho chu a pha chum pun amujing na lain hi alo ni ho chu imacha akan chom pun hi damlang mano zo lo in anat a kho si che jeng in 1973 kuma konin masanga sangin lunggima lunghan na buina anei chu akibe jingin a kho si mong ta na hi hiji chun abang komle a in sungwa ki koi thille lo tampi ho chu asu si jingin hi hichi hola chun Jisu thing pela ki het be na lim ki koi jong chu asu si ta na hi chukeu hilo in Jisu nu Mary statue lim chu lunghang ta na vet pet so anun a hin tu kha na hi Annelies in anu ko machun asain Jisu lim ki ta ho ka vet chanin alim khu ni sa bangin awa selin ka ve thei ji pui ati na hi chi zo chun alung thima ogin abil kola ogin ahung ki sei ki chat ta thil azapan ki ta na hi hichi o chun nang hi leisi da gen theileng vai ta a phat so ta na hinding hi atiu e ati na hi chuta thilhamel ki chat ta ho amu jinga ogin ti zat ta ho aza jing ji chun ata sa jong a khe su tul jeng tan ani in akim tulin chukeu hilo in ama le ma ake khot ko in thikai che chun in aum jin ata san adolel ding ama le aman ata sa chunga abol jing in hi Annelies in a gan hing nyao cha ho khaw hlang ho po manin a hin ne pan tan chukeu hilowin thlong laya ajun atha ho chu
avel li zin ale don kit zin ki da ta in ahung ke sapan ta na hi chute Kichat chat ta a thil bol ho ji chun a in sungmi te hon asunga Thilha lut mong a hitai atiwin a ho in uwa a hin pui un ki thu pin a thum in a zen dam pi diwin ahung thum tawin a hi chi ho ina father pa chun apan pi diu anu pi in chuti chun ho ina thacha hole lam kai ho ki thu in chi exorcism lightning kin chu abol tawin a hi 24 September 1975 in Annelies chunga ama sapen din exorcism apan tawin a hi chi father pa hin Annelies chung se a hin thasom sung in exorcism som guple sagi anabol do in a hi chi sunga chun exorcism abol na zo siwa Annelies chan Kichat ta hole apen gin ti zat ta ho chu recording anabol do in a hi chi father pa chun thudo tampi aneya kon a het do chu chi Annelies chunga Thilha lut hi kha se heloin tampi a hi veti a hedo in a hi chi hola chun Lucifer Judas Iscariot Hitler ti hojong azawi atin a hi ti chun Annelies ta sa chu alel che jing tan anne lo tui don lowa jing ta je in atha jong anei tapun thi ding bo nga a chu hitai ama zen dinga hung doctor pa jong amunom tapun ne ding lo ima jong khat cha ne nom pun hi ti chun gen Thilha ha asat na zo si atho in lole ai izat ani a ki thoina izat a bol wang un imacha akan chung pun damlang amano pun ana a kho se che zotan hi Annelies kitinu Emily hi achaina din exorcism anabol kinun chini azinga kon in alel be che kin in imacha ani ta lo ji in ata san azolo hiljing phat in anathita na hi Emily athi chun athilung chu keji somni lagi se a hita na hi Emily thinung in police hon ain sungmi chule church a priest pa le father pa zawnan amho chu amho zo si chunga thukhol na anane yu na hi hiji chun nang ho hin phatiana boi pi lo ji wa Emily hi thi a hi atiwin ango tawin a hi hiji chun court a ading un thu a sei tawin a hi a hin la anu la pan achanu sunga Thilha alu ji a exorcism jong anaki bol a hi ati honin a hi chi exorcism a bol na wa recording anaki bol ho chu avet sa on a hi chi recording chu voice se a hi je in court in anata san po in ahin anu opan jong asai be honin Emily hi doctora ki pi lo le ai ho khat cha ne nom pun ada acham lo a dam doi hi jong le ni sa ki ti hi ama own personal human right ato kha ji a exorcism ki bol hi ati win hi chi zo chun Emily zen pa doctor pa chu koda ako kit win adong ta wen hi doctor pa na sein Emily sunga hi Thilha lut a hi pui ama nat na hi eclipse ki ti thu lang nat na khat a hi ahin la ain sungmi te hi Thilha sanga ta san ta in sung a hi jewa Emily sunga hi Thilha lut a hi tia na ngai tu a hi doctor pa te sei aza phat un ko nin Emily pa le chi father pa le priest pa chu mo a chan ta wen hi aji chu doctor in api lo le ai ho chu phate anani sa u hen lang hi le ol ola hung pha a hung dam do ding a hin la hi chi chu hi lo a amahon asunga Thilha lut a hi atiwa exorcism a bol jewa anatha lo kha zo a hitai exorcism itiu hi ei pawa ga het bai pendinga chu ki thoi ti ding hitan te hiji chun father te ni chule lamdi lowa exorcism a bol hon ji in fine a bol ta win a hi Emily nu le pa jong mona achanun zela akoi ta win a hi ahin la anu le pa hin zalin sot lo zo hin a hla do pai kit ta win a hi heti chun kumni zo hin hechi catholic ho ina ke khomi pi ho zo si het din Emily hi asunga Thilha lut a hi pun a hlu nat na ji a ki zen khil a thi a hi ti hi a phong do ta win a hi tunia din the exorcism of Emily Rose isei now achom lama hi chan chu hi intin sei hil het hil jong tam ta min tin hi jong le ikhe thim diu hi intin achai na chan hin ngai ho zo si chunga ki pa thu ka hin phong in video hi like comment le share ding an hai po hitin na bon chawin no mun lang mangpha